بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. Semuanya 2, 3. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. Sabar, Dani. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. Lagi. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. Tanya itu agak dibelokkan sedikit kan? الذين يختانون tenang mungkin lah irama ini. Syekh Ahmad LC ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. Tujuannya kan menolak. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Satu lagi. Lagi sudah.
Suami dan anak dan anfusahum anfusahum Sedap dah. anfusahum. Tak ditarik-tarik. Besyiri Yang baru itu kan. Cahida. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. Getar Ya kan istilahnya bergetar ayat ini. Oke, Bang Asram. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم Nu panjang Pak. Tanuna anfusahum. Oke, Dani. Oh, tambah. Memang saya pun tak tahu. Abang tambah. Iyalah Pak, sudah belajar sekali lagi. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. Langsung habis. Anfusahum. Ada yang mau coba lagi? Bang Zikra lagi ya? Gimana? Kan memang kan ada kata wala Kalau panjang bisa kan, kalau itu kan. Nah, ini kan karena itu aja tadi kan dugaan. الله أكبر الله أكبر. Zikra. tadi kan. Lanjut. Ya, أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. Ya, itu kata tadi lagi tuh bang. Kusahum asima. Oh boleh. Khawanan asima. Itu irama sebelum tuh. Coba semuanya. What in semuanya 2 3. Saya balik. Bang saya ulang. What? awalnya tadi.
In Baik bang, kuat. Inna Allah la asik. Kita happy persen semua. Dan kali ini Absen juga. Inna kurang. Inna Allah la yuhibbu man kana khawanan asima. Oh, nggak takut kalau ya benar belajar lagi nanti. Coba juga aja. Coba nanti belajar lagi. Tadian. Dan assalamualaikum. Inna Allah la yuhibbu man kana khawanan asima. Allah. Oke, masuk net. Inna Allah. Salah. Inna Allah biasa sama Pinjam apa kata tadi? Inna Allah. kenapa yang salah? Inna Allah la yuhibbu man kana khawanan asima. Inna Allah la yuhibbu man kana khawanan asima. Susahnya kan. Enggak nampak mukanya. Pegang apa lagi coba. Sini. Iya. Kan usah kita ada. Angkur dia. Silo. TV silonya. Silo TV-nya. Oh, sama di sana lagi. Itu sama lagi. Na 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 na. Sarah. Inna Allah la yuhibbu man kana khawanan asima. Habis baterainya. Bang Masri. Ini agak kurang. Inna Allah la yuhibbu man kana khawanan asima. Inna Allah la
Kilo dia. In Inna Allah la yuhibbu man kana ghawanan asima. boleh. Sekali lagi. Itu. Bang Kurnia, bang saya belum. Udah. Oke, sekali lagi. Abang udah. Masih pertama. Iya. Oke, dah ya. Yang sekali. paling-paling tadi. Inna Allah Tengok. Tengok Al-Quran, tengok. Jangan mentang-mentang hafal, tengok. Kana ghafurur rahim. Iya. Innallaha la yuhibbu. Inna Allah la yuhibbu man kana khawanan asima. Coba semuanya sekali lagi. Innallaha 2 3. In